conveners meeting dono akan ke non upcoming 2024 parliamentary election ahun itum APHLC pen claim ke dam dia than itum ko convenor kato itum chetek kono akan ke chief convenor ke ni bithang mano nasi pini ladak itum ke peraya teng resolution ke na teng si non 2024 upcoming parliamentary election ahun Karbi Anglong, West Karbi Anglong akan di Mahasau aphan aphan. Itu members of parliament, MP abangke, itu APHLC president, itu asar akhirnya JI Kathar, IS retired pansil itu APHLC pen, ceton sar pen itu resolution en pono akan deng pono. Lahelo pini Karbi Anglong, West Karbi Anglong akan di Mahasau arad aphan, itu mahin pen, apa cini gantung. Tapi dak kamahuna yalam abelo, lapen ke dak pini radapan dak pini media hoi penal tuhan pang dak lahelo alang li il tuma president sar jai kathar IS retired alang li hello MP candidate lo lasi kar yang long lo constituency ko ratrok do including di Mahasau 28 constituency do lasi kar yang long lapen di Mahasau la constituency ko ratrok lapen ko nerkep constituency phokep so se arada tumana bangke non upcoming parliamentary election il tuma sar jai kathar aphan काम के क्लम ये फांसी पिनी दात मीडिया होई पेन निली kadoi arar phanta me chuling rilo lahelo lapen ke non ki bangji upcoming election itu masar jai ka thar jong se haidel lo polo tangte rat atuma ninga che the pen alang li phan ka chera pachi to dun pen Karbi Anglong di Mahasau lo pen West Karbi Anglong rat atuma ka chera pachi to dun pen alang haidel lo polo tangte alang li ke claim ponji lagi si project kaprek political party ason kali apana kaprek ile tum elected members MP ason kali ile tum APHLC hoi pen apana alang like claim ja kam angel tum prek jagi number 1 abangke ile tum ningkan proxy cap so say 70 years so say ile tum ke hang apan ke ile tum kang hong prom labang so implementation of article 244A autonomous state apana bangke alang li pen parliament alo che danun po lahelo ke cheng si ile tum asar jai kathar pen alang li parliament along kacitan nuni lo lapen ke labang so autonomous state alang li ke hang unahut mata alang li kacitan hut jongsi government of India tum nang kroilo polotang telake paragraph 20 teng pen 6 schedule the constitution of India teng mese autonomous state ke part jab nahi nele tum autonomous state ke hang lake akapre autonomous state general state sone ke hang kali autonomous state article 244A lake paragraph 26 schedule constitution to the constitution of India teng masi kim rang nai lapen part jak nai lahelo tu make hang apun lahelo lasi pini rat lapen ke dak Karbi Anglong rat lapen ke di Mahasau rat aphan West Karbi Anglong rat aphan ini ke pachini thula thot lahelo non upcoming 2024 ili tum Karbi Anglong di Mahasau apharman alang li itu masar jai kathar pensi MP bangke ar jak den po lahelo patepet lo si pini ke dak ke tungke MP candidates ke pang dak acha tai lo nang kita si nang tum si pini pasini ba kita ke pini si kor ke nang alam dia belo kado beta ni ngarong ba si pang dak lo lapen ke klen ke dai kame la ke jakong pan ba ke doan la ke keng kam ke si yor untam keng kam ke si la ke si yor la ke sang rang ya lam si belo si one mana juga body naingan kita ke body group pun lapen yun basic pasti ta lempon pun lapen jasa bet bagi bukan pun ahok kita bagi iklan kita kang tum hale jong siang hoi long pang dilo pun tang te itu tum ponan ar muci jeng pada ji mihem lit mi cikai de me kanang masih jong si tum iklan hekser lapen iklan kang tum hale pang dilo pun tang te itu tum merat dia atum kit hunang pada aja song nang pada rapi di polu lah bangke iklan kang tum te tum saya pongkong ni rat mati ladang lokit tum bangke asi non rat dia tamat hanang po jong si non netang bangke metang ahem rit kacelang ji pasal positif po lapen jesong jok tong tangi tu tang te lah hello ke join nai ke iklan kang tum pan lapen iklan te pan jong si pang tum kong tu tang te ini tum kira tum ke lam phi cipek lang chot lu son nangi la punangi pulang phi cipek lang chot lu iklan men tami tum king hong kong dah lu si Karbi Anglong radet pada tuning rilo pini ni tung kapang dak jai kat hasa alang li kuman tunia ni pena iklan kita tung ong lo tapi ni tum obe kimi tu manta batai sibak hala rat pen kaco toy dun hala soang hoi elected labang soang hoi long pang di dun pen rarapan iklan kedam kelang tung ong lo ni tum ta si nona pong bang kini tum ta hala soang hoi long elected soang hoi long rat pen kang wai hala sejak kong itu soang hoi longเทคลงโพละเป็นแกเจกระทาสาระพัน
ke claim pi ang the ka bang ke thek long te ko ko sini tumta ning thelo la pen itu ma thaning jai Kathar sar ra aphan ke claim pi la elected ku ang hoi long pen ra aphan ke claim pi mema hero ma ko pinian yan ta kar biang long arat ke pinian ta choma long lepin la asi choma long lepin lang ke me hino ta tum chini ni lo lagi la sini ki puji bu bang ke choma tha la bang so song la pen la bang so song pen ka cho toy dun na candidate lo choma tha choma lo protang te ke ho ma ke ki ma chini bo lagi kita me cuma me apang ke me hino bang ke buri tha ko bang sini hin pen ke chuni ring tung lo la pen kar biang long an ke song do na cuma thai lo la pen non ki klang sa ka candidate do an ke hai tang tum phana cuma thai lo ke hu ki thing ma la ke tum che thai long thai lo si non la bang so song phanta a hong hong lo ra de ta ja chuni ring lo cuma tha pai si cuma tha an lo te ne tum han thik dak ko sna punon do jo ko na punon nah lo chuni ri bang si pini non ja semen tum APHLC song kan kapang dak jai Kathar sar kan ye kado ko beche kroi sar dan si parjat lo la pen rat kan chuni ri lo ka pa he bek ji than si chuni ri chuni thot lo jai sar kan ke pahai ji phanang hin ta un an boi lu ko ni hin bu bang le la song le tum song long ke do an ke la ke kado ke ta pulo ni lider de lo ke song long bang kwan ma ke doan ar pu kwan ma ke doan penan pars ta me la bang so song lang dam e lo plotang te ar pu ke do tum chole ke klem kali la bang ke ne tum chini pa me la bang so song aphan anu tin abang puta kaching hon thedung do asi kuman ne ke oto ke bang kuman ne ke lang supply bang kuman ne ke kapre goreng apa sai kuman ne kapre ka sai ne se klem seta la ke ni limit hanga song lo kuma tha pen si hala alang ni tum bang ke song aphan ang paching ni pin benta alang tum ram than bo la ke ne tum chini pa me la si la ke pinita ar pu ke do tum chota kali si ar pu ave pin sita pini kar biang long phan kaching hona tum ke nang klem don bom lo chara don bom se hala tum handa ni tum het pe chuning ri lo nang tum hale ar pule tu nang tek tam te si me nang tum hin pen ko an ti uran ke lam lun pe sita jai Kathar sar phan ke pe hai ji phan ke nang bom idu nang i pusi le tum hin pe ke chuning ring tung lo Mana lah ke di aphan ke cheng ko ke ni tum inut bahan ni ke the son non ke la sin tum dat dot from tum ning hang aling vg po kam kali la atik ke ti tum nang ting du bob la hai tu ni khau le te po an do non ke ni ho ba lam lo la thu ke ni tum ar ni si meeting long ta thom kep ar ni april january thom kep ar ni kala salam ning ge lo non ke ni tum property chot kali le ke rada property ke plan de la salam ni ka ning ge da ha Supreme Court along isia kipudo hala dak la son kipudo APHLC aphan la ke rata property pinak non ke tapuyo la si rata tum si non ke APHLC aphan KPK non ke netum inur bangani akap gali det lo non ke la hello la si rata tum pan chorok pik lo ni tum ke nang li tum aphan nang li tum nang rap dum lo ke di nang li tum ki sum ta ne chini hai koman ni ke la tok piri po tum ta do ye ar ni sia ta wang ke ni tum nang li tum manang choro lo sita nang li tum da to claim o lo ken ke kan la li sita ako non election ta na tum ni li tum pan nang claim ki bom po si ni li tum po lo te la gara ta tum ban sina to claim po ken te la hello ya semet ing long arat men kilonjia to pan kiduk adivasi to lagi nang claim before nang li si choro lo arpong prithang kabe beji aphan paling tawe osomaratum chamsi aklong along long le aklong along si mekejang ke di lapen ahem dam non apak ghor no chikki besia sang ta theklong le de ji nang le tu la son si du la pot ni li tu la crony capitalism nepotism la so culture ke papa vendet khang jang yi lapen I will completely abolish this culture from the soil of Karbiang Long bengel so culture pa vendet lapen di mahasau penta this culture is bringing division among our society itum kopilo divide di itum hala ke plan atum CM EM MLA minister atum agari lab contractor atum agari ke ador ke so si langdun prong titibodi hala si istia class te plan etlu lapen ituman apua bangke itum bangke kang day a class lok lo ke di non
There a class the economic a class the koklo ke di non kiduk a class the koklo ke di la silabang so class ke di tum ne lige pavideti la pen since this is a social evil like a social evil ke la ke la pot this economic inequality must end. So I will stop this culture of nepotism and crony capitalism. I will completely abolish this culture from the soil of Karbi Anglo. This culture is bringing division among our society. Since this is a social evil, this economic inequality must end. La jut kok nahi pavidat nahi. Wealth must be distributed equally. Itum wealth. Itum Karbi Anglo di mahasawang bo. Ke long a wealth অসমীয়া কে সম্পত্তি যেটো আমাৰ সম্পত্তি এইটো সমানেৰে ডিভাইড সবে পাব লাগে কাদো এটা চিংবাৰ চিং লং ৰাপ এট নংজি নিলি প্লাং wong pen bang na pelang prong nang pa kam kali ni tum no son ning dok de la si non ta nili hem ta nang tum thek long lo ke di ni petang te petang ne det lo ason ka prik rata kam si klem rong lo nili un ne do claim ji person ne rat kam claim dun de son de di ne lata un ne fortuner ta nampun abinong ke ne la article jon wang ke long pension penta se ta hala bang ta ni claim ke de son thak si mo mp long lok se ta ba ke thi aka prek a post le long nun tu se ta la tu ke ni tum bang ke wealth must be distributed equally dahil non amat ki pukang tum ke an par ke dolang Anpar ke dolo la penhala law paragraph 2 sub paragraph 7 pen aron ka selam election ka pedo aphan voter list ka selam la long se ason ka prik ke du atlo ke chiato ma voter list pen amen kang than ka do eta hadak du atlo athema aron selam de tik ke chiato a voter list amen than ni aron pen ye ke do kang than ho pomat mobile la in jobot kut boleh ke un lagi un son ke lagi a lo pen si claim ni tu ke claim ji an ke ni li ke a ron ateng men si claim eti la pen la ing long arat ke do an tu man ke pang room pet ji ni homman si do ni atema sik schedule long polo tribal areas possible paragraph 20 long Karbi area boleh putar kali Kuki area boleh putar kali Garo area boleh putar kali Khasi area boleh putar kali Sema area boleh putar kali dan Syam area boleh putar tribal atau umpan anke aphan ke lasi lang paprang po bang atum han lang selet nang i podam abang kali lapen ilitum dak kilonjia atum ohomia kilonjia atum abang pan ke la ke lang pe me po